والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه Babu ma yukra'u fi salatil fajri utawi kiku bab nerangaken Babu ma utawi kiku nerangaken barang yukra'u kang den waca apa ma yakni surat den waca fi salatil fajri ing dalem salat subuh yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. An Abi Hurairah saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah qala dawu sapa Sayyidina Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam Kana ono sapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ono iku yaqra'u maca maos sapa Kanjeng Nabi. Ono iku yaqra'u maos sapa Kanjeng Nabi fil jumu'ati ing dalem fil jumu'ati ing dalem dina Jumat fil jumu'ati ing dalem dina Jumat fi salatil fajr ing dalem salat subuh. Maos alif lam mim tanzil ing alif lam mim tanzil yakni as-sajadah alif lam mim sajadah wa hal ata 'alal insan lan ing napa niku surat hal ata 'alal insan. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di subuh hari Jumat atau hari Jumat di salat subuh disunahkan di rakaat pertama adalah membaca alif lam mim sajadah. Apa kelanceng nih Kang? Alif lam mim sajadah. Rakaat kedua engki gak dinto maca hal ata alal insan nika hukumah sunnah. Tapi ki kudu asmajeun kade bareng makmumah karena beda sujud tilawana. Nah deki mun beda sujud tilawah otomatis makmum nika harus norok buntek deka napanya mana sujud tilawana eka bateraki deki berjamaah jar kacer. Karena kadang-kadang beda napanya mana imam ngalak sunnah tapi makmum jar kacer. Karena tak ngebele tak ada cencen deki ngebele de makmum bahwa deki bekal beda sujud tilawah tanpa berruku langsung sujud, dari sujud mancing pole nerusaki bacaan ayat Al-Qur'an. Ini paling enten jada pandek ramon Jumat je. Mumpung orang ke masjid beri kulhud tok ya
sekecen ki paling enten sabbihis rakaat pertama, nomor 2 hal ataka sa rakaat kedua ini paling enten bonan minimal bonan. Masya Allah. Jadi cek buang nikah kula saben ki imamnya abek lanceng. Rakaat pertama baca surat Jum'ah, rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun, sunnah keterangan yang kita Busyrul Karim. Jadi wah bitter yang beda keterangan kaki mau tak ada tak kira abi dah baca masih memang ki sini kamu tak tepak sini kita tabit ki ya. Ya mumpung beda anjuran, jadi umpama beda protes kare ngebele anu nenek kampunan kare ngebele alasan na. Jadi rakaat pertama niku maca surat napa? Alif Lam Mim Sajadah nika ning subuh. Adapun nang are ning Jumat tenah, ning salat Jumat tenah ki menika surat Jumat rakaat kedua surat napa? Munafiqun. Paham ya? Surat Munafiqun. Ki paling enten alal aqol ponan. Paling enten rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua yang kita nikah, rakaat kedua maca hal ata. Ya pak, ya paling ngenjak lah cedek pandai sahar pokon cek ina atau ina tok, mentah ina atau ina kulhu. Taib. Pon kedua. Babul masyi utawi kiku bab melaku ilal Jum'ati maring Jumat. Jumat nika sunnah. Ya. Jadi bacaan neng are Jumat, sobu neng are Jumat nika bacaana Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajadah nika rakaat pertama, wa hal ata 'alal insan nika ning rakaat kedua. Nika ning sobu are Jumat. Adapun Jumat tenang rakaat pertama nika surat Jum'ah, rakaat kedua nika surat Munafiqun. Atau ngalak selebih pandaan boleh. Rakaat pertama sabbihis, rakaat kedua niki menika maca hal ata. Babul masyi utawi kiku bab melaku ilal Jum'ati maring salat Jumat. Wa qauluhu ta'ala lan utawi dawi Allah subhanahu wa ta'ala fas'au ila dzikrillah, fas'au mongko agi-agio sapa sira kabeh ila dzikrillah maring salat Jumat, maksudnya zikir nika ilal Jum'ati maring salat Jumat. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا نوديت الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Nika ayat lengkap. Fas'au mongko agi-agio sapa sira. Nika perintah dari Gusti Allah dulian. Jak samaja. Mun lebede panggilan untuk napa? Seruan untuk melakukan salat Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, ketika apabila diseru untuk menunaikan atau diperintahkan dipanggil untuk melakukan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu
kepada mengingat Allah, yakni apa? Salat Jumat. Wa dzarul bai', tinggalkan jual belinya. Tutup tukunah, tutup berungah, tutup jualnya. Perintah dari Gusti Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Nah, yang demikian nikah adalah bagus nikah. Mon sampean mon kula ben panjenengan oneng tentang nikah, ada lebih bagus daripada kula sampean pagun muka toko, pagun ajualan, padahal pun lengeding panggilan untuk suara adzan. Tadi mulai seru setengah 12 nih kan mesti nampun lah siap mulai masjid, mulai amonye ngaji nih kan mesti nampun lah napanya mana ampun lah berjenis sahabat punan ya, berjenis sahabat gar itu berdasingaranin jual beli saat adzan hari Jumat nih haram hukumah, sah hukumah tapi haram. Jual beli bekto adzan salat Jumat hukum sah tapi haram, maksiat. Karena perintah dari Gusti Allah wa dzarul bai', tinggalkan salatnya. Nah, tinggalkan jual belinya, bergegaslah untuk melakukan salat Jumat. Tayyib. Waman lan wong kala kang dawuh sapa man as-sa'yu utawi maknane sa'yu fas'au nika. Apa makna fas'au dinari? As-sa'yu utawi maknane melaku, yakni fas'au agi-agio niku iku al-amalu ngelakoni salat Jumat, yakni wadh-dhahabu tegese budalan. Wadh-dhahabu lan tegese budalan. Tuli jalan nika maknane as-sa'yu. Liqaulihi ta'ala krana ana dawe Allah Subhanahu wa taala wa sa'alaha sa'yaha wa sa'alan lumaku amal wa sa'alan lumaku amal sapa man laha maring salat Jumat sa'yaha kelawan amal akhirat, sa'yaha kelawan amal akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Ayat lengkap. Waman lan barang siapa aradal akhirata yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa sa'alaha sa'yaha terus selamatan yang akhirat harus berusaha, bersa'yu, kesungguh-sungguhan, ajalan dek jalan ketaatan dek Gusti Allah, wa huwa mukmin dengan catatan dalam atine beda iman. Darma. Fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhuma saking Sayyidina Abdullah lan Sayyidina Abbas. Yahrumu haram apa al-bai'u, jual beli. Kapan? Hina idzin ari kalane krungu napa niku adzan Jumat. Beda nih sampean nih. Teruslah, beda ji. Maka pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas kan di mana din banji anu nah. Yahrumu haram al-bai'u akad hina idzin ari kalane adzan Jumat. Pendapat Imam Abdullah bin Abbas bahwa hukum jual beli saat adzan salat Jumat hukum haram. Hinan nida ngeding adzan jual beli pancet esat munasana tapi hukum haram. Hinan nida walakin yasihu as-sah, ketika adzan salat Jumat nikah hukum as-sah tetapi hukum haram.
li'anna nahya raji'un ila amrin muqarinin lil aqd la ila nafsil aqd, karena saya larang niki beni akad tah, karena membarengi kelaban adzan salat Jumat niki saya larang. Paham? Jual beli sah-sah, karena saya larang benih jual beli, tapi abereng ketika adzan sholat Jumat ini saya larang, berarti benih asli akad saya larang. Polan beda bereng, polan beda elat atau beda perkara saya maraki haram mingki penikah abereng bi adzan sholat Jumat, maka jual beli mun abereng nidak kele adzan ning hari Jumat salat Jumat kele, maka hukum haram. Bene nafsil akdi, bene akad tadi ke tak oleh. Asal sah jual beli sah. Tapi karena muqarin, nah karena membarengi, nah sedangkan membarengi kelaban adzan Jumat nikah saya larang, makanya tutup. Cek sampai aja ndak apa boleh. Lah para Jumat tenang di khutbah Jumat ke jual beli HP. Lah beda khutbah mak fokus apa ini berapa apa dia cocok ban terus bertabar ini dia remajan saya beda khutbah jadi jual beli HP. Masya Allah ya. Bahkan pendapat Imam Atha, Al-Imam Atha berpendapat benih hanya sekedar jual beli seharam, tahrumus sina'atu kulluha, apapun perbuatan apapun penggawean opo ae tapi kok bareng ambil adzan Jumat haram, bu mangan bu ngombe opo ae pisan. As-sinaat kulluha, penggawean opo ae perbuatan apa bae benih hanya sekedar jual beli, perbuatan apapun mak bareng-bareng adzan salat Jumat ning masjid haram hukum pendapat Imam Atha. Maka banyak yang tak ngerti, banyak yang tak ngerti. Jadi ketika adzan Jumat ini keampun, karena pun beda perintah dari Gusti Allah, wadarul bai, perintah tuli sabek dagang nabe anjir ya. Mau ning Mekah ini senikah, bila ngeding adzan, benih hanya sekedar sholat Jumat, sholat 5 waktu ini mau ngeding adzan, orang ini ton tunggap ya haram. Haram orang yang melia. Tau meleh ning Mekah nih kah? Mun bejana adzan nih ngeding Allahu Akbar masih banyak semelia langsung itu tutup plek haram. Bojeng sholat gade. Mari sholat beli boleh. Orang bajaran tak baju mulai gulaku. Pas adzan Jumat kabit bareng melia, ya kepak laris. Ipang laris. Nah nikah pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas hukum haram tetapi sah jual belina, tapi perbuatan kelak saya larang bi agama, maka jual beli abereng-bereng adzan salat Jumat hukum haram. Nah sah mun sanah tapi haram. Jadi mun bisa hari Jumat ni jala komun bisa hormat dekat hari Jumat tah tutup rosok aja. Dema orang dulu untuk masjid loh kawatnya. Tak banyak senyetor, coba benda baca. Beri ada orang oleh. Repuro ya beda nyetor rang. Jumat banyak senyetor. Waduh, bingung. Muka anja, mau coba aja. Coba. Jadi pentingnya perhati-hati bila pun ngeding adzan Jumat pun sabek kapi. Adzan Jumat rokokan. Jadi remah mata niat entar ke Jumatan. Apa boleh mau ngomongan. Mun sampean kira apon letak niat entar Jumatan, tak usah Jumatan lah. Daripada sampean Jumatan depak ke masjid rame omong tibi aroko tambah ngerusak. Dosa duga lempian. Taswis aganggu da orang ngidingaki khutbah. Ya dosa na ben tak ngidingaki khutbah Jumat.
Kan repot dikit Pak Enggak ngamuk, pegel, jak mirameh. Sebeda pengkir masjid, lawan masjid, dajan masjid, yadan masjid. Tolong, hapin eselen, tau sampai ke nada dering. Hapin tamunya colon si rameh. Akhirnya ki ruwat dalam khutbah Jum'ah ni kayak baca saya luar aja. Padahal karo ke masjid seminggu sekalian. Seminggu sekalian. Nah, nikah. Adapun gencerna orang si ajalan as-sa'yu makna ajalan ni kenapa? Benih hanya sekedar ajalan, masa jalan ke masjid pun tak beramal. As-sa'yu al-amalu. Seka maksud kelaban makna as-sa'yu ki beneka ngelakonin solat Jumat ni kocak sa'yu ponan. Mangkane kocak wa sa'alaha sa'yaha. Wa man aradal akhirata sapan orang berharap keselamatan akhirat wa sa'alaha sa'yaha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat yakni keselamatan dan berusaha ke arah itu wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min dengan berusaha dengan sungguh-sungguh dan beriman kepada Allah, maka itulah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak cukup ajalan king tak bentuk amal taat ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasa'a maksudnya wasa'a ni kah adalah napanya mana beramal benih hanya sekadar ajalan biasa. Wasa'a laha sa'ya ni ka amalun laha amilaha minat ta'at, yakni amal ketaatan ke Gusti Allah saya lakon ini kan mana sa'yu sa'a. Beda orang terus selamat king tak beramal percuma. Harus beda sa'yu, harus beda sa'a. Harus beda apa usaha. Nah, makna apa ada? Mereka bapa masyu masya. Tapi saya terangaki wasa'a. Jadi perbedaan al-masyu maknanya yo melaku. Wasa'a yo melaku maknanya. Ya. Masya melaku, sa'a melaku. Oh ning kartun masya ro ambian nek kene ro. Sebi beruang ro masya. Aro pacur ajulon tok bener lah pada binya mana. Masya. Babul masyi tapi melaku, tapi yang diterangno wasa'a. Apa perbedaan al-masyu dan perbedaan as-sa'yu? Beda tipis. Al-masyu huwa al-intiqal min makanin ila akhar sayran alal iqdam. Yang dimaksud dengan masyu maknanya berjalan. Secara bahasa adalah perpindahan dari tempat ke tempat. Ini kan nyaman masyu. Dari bungkoh ke masjid, ada nyaman masyu. Dari bungkoh ke tempat ngaji, nyari ilmu, ini kan nyaman masyu. Ngangkui sokoh, masya. Wasa'yu al-qasdu wal masyu. Adapun sa'a nikah beni atengka punan, mun masyu nikah atengka, mun sa'yu bede saja dalam ateh. Wa masya ben ajalan. Teti orang saya jalan karo ngalle kenengan ke kenengan hanya masyu nek hanya masya. Jalan antara perjalanan ke pasar, perjalanan demak bae. Tapi mun as-sa'yu nikah bede sengaja, bede saja untuk melakukan amal ben masyu ajalan. Teti mun ki karo ajalan tok tapi tak ngelakone, ya ki masyanya mana. Mula as-sa'yu berarti ngelakone, ya tasabole nika bonan. Makna apa ada? Masya yamshi sa'a yas'a makna apa ada? Lumaku. Jadi lafaz sa'yu dalam Al-Quran juga banyak disebut dalam Al-Quran, termasuk ayat nikah. Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min. Berarti sa'a beda boleh. Beda boleh inna sa'yakum la syatta beda dengan Al-Quran. Thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Ya, sebagaimana jalan Fir'aun dia. Karena Fir'aun nika mun jalan sombong. Sehingga terbuat kita ni Gusti Allah thumma adbara yas'a fahasyara fanada. Jalan Fir'aun nika. Inna sa'yakum la syatta. Maksudnya
lafaz sa'yu nikah dalam Al-Quran menunjukkan dilalah alal qasdi, bersengaja, wal amali, ben beramal kangkui akhirat, min makna yakni napanya mana fi sa'yi lil akhirah wa talabaha, nyari keselamatan ning akhirat, nyari ganjaran ning akhirat, ya harus berdosa, berusaha, beramal. Dadi pun beda orang tak lem karo tero tapi tak jalan, ya tak tero. Beda orang tero tapi tak jalan, berarti tak tero. Gen jalan sampean tero oleh ganjaran ngaji, ya jalan. Tero oleh ganjaran tak jalan. Ya tak bisa, dadi beda sa'a. Dadi mun masyu cuma ngale ajalan. Maknanya ada pada jalan. Mun masyu, mun sa'a maknanya jalan keng ibaringin kelaban al-qasduh asajeh ngelakonin ketaatan dekat Allah Subhanahu wa taala. Adapun ajalan nikah beda jalan orang sombong. Beda jalan orang sombong, beda jalan orang yang dari perjalanan nikah ampun kocak ke bulan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala nerangaki tentang apa urusan ajalan nikah. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshu 'alal ardi hauna. Pada mun kelak sa'a terangaki dalam Al-Qur'an, yamshu pun beda, masya ning Al-Qur'an beda kia. Wa ibadur rahman, adapun kabulan Gusti Allah hamba-hambana Allah pelean, alladzina tandana hamba-hamba pelean Gusti Allah sira. Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jika dia berjalan di atas bumi, dia berjalan dengan penuh rendah hati. Wala tamshi fil ardi maraha. Cak jalan kelaban penuh kesombongan. Ajalan itu orang jarang sombong, Pak. Dari perjalanan itu. Bada si ajalan arogan. Kawal jada budi montak nyengke, tempak ro bahaya ro. Mun keburu jalan kita sopu kaki. Cepak nempak orang isoro nyengke kapi. Adapun kebulan Gusti Allah tak senika, ada pengawalan, ada apa? Yamshuna 'alal ardi haunan. Mun jalan di atas bumi nikah, yakni dengan penuh rendah hati. Bodoh pecolon ngaring congkak, ngaring sombong. Lain dia dari pejalan dia temu. Orang sombong, ada orang tawadu, ada orang rendah hati. Dari jalan dia bisa temu orang dia. Kebulan Allah Subhanahu wa taala saya kecintaan ini Gusti Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Masya Allah, begitu sempurna agama Islam nih kah? Al-Quran nih kah? Antara sa'a bareng masya nih kah? Ampun lebih debit ampunan. Padahal maknanya coba lumaku, melaku, podo, berjalan jangan bahasa Indonesia. Ajalan jangan maturun. Tapi dengan Al-Quran beda sa'a, beda masya. Mun sa'a as-sa'yu wal qasdu wal masya, aneka cuma ajalan masya nika intiqalul ya al intiqalul min makan ila makan, hanya ngale dari tempat ke tempat kocak masya perjalanan nika nyaman. Makanya orang odi ning atas dunia nika perjalanan hidup tujuannya ke akhirat. Bener hanya sekedar jalan-jalan ning dunia nika. Mun jalan-jalan sampean ke taman safari, jalan-jalan ke kebun binatang. Tapi odik ning dunia ini bener jalan-jalan ning kebun binatang, jalan si perjalanan kelok tujuannya jauh ke akhirat. Ya, dari jalan nikah ampunlah ekatella bisa menghasilkan ganjaran, bisa menghasilkan balasan secoba dari Gusti Allah. Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi 20 sinin. Siapa na orang min i'tikafin 10 sinin. Siapa na orang ajalan dalam hajat teretana, yakni nekanin hajat, ajalan nekanin hajat teretana. Kana khairan lahu min i'tikafin, dia lebih bagus baginya, lebih baik daripada i'tikaf 10 sinin. 10 tahun ke lebih bagus sampean ajalan nih kah? Ajalan demah, ajalan nekanin hajat teretana.
Ajalan dak boleh tetangkeh nekanin hajat teteretan nah. Lebih bagus tenimbang iktikaf 10 tahun. Kanjeng Nabi sadabu. Makan cak jalan sampean kecuali jalan sampean nika oleh ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh ajalan? Saya tak ada maksud tebaya cak jalan, apa boleh ajalan? Kang kui maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke masjid berjamaah, jalan ke Jumat, jalan ke ada. Dalam situng hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, bebersih di rumahnya, membersihkan diri di rumahnya, kemudian dia berjalan menuju masjid, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kemudian untuk melakukan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanat khutwatahu, maka kedua langkah kakinya dicatat oleh Allah taala, ihdahuma tahuttu khati'atan, sekanan nika bisa maancor melebur nyeporah de kesalahan ben kelopotan, wal ukhra tarfa'u darajatan, sekacer bisa ngangkat ke derajat. Semakin banyak jalan ke tempat-tempat yang bagus, tempat majelis-majelis sholawat, majelis zikir, majelis ngaji. Sampean saya tadi PC, tahu saya sudah banyak jalan-jalan yang bagus. Dalam situng hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau meriwayatkan hadis, kullu khutwatin yamshiha ila shalah shadaqah. Setiap langkah kaki yang kamu langkahkan menuju sholat berjamaah menjadi sedekah. Ajalan menuju sholat berjamaah, ya, ila sholati, dekat sholat Jumat berjamaah masjid, sedekah. Jadi sedekah ni sambian. Orang dari orang belas Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bahkan catet enggak orang haji, Pak. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril haji. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bersih, dia keluar menuju salatin maktubatin, keluar menuju masjid untuk melakukan salat yang diwajibkan 5 waktuna, fa ajruhu ka ajril haj, maka genjerna enggak genjerna orang haji, kurang raja. Terus daftar, terus nyari dana talangan, terus atang tak otang, bedah saya kebe berangkat, leolena tak ada, sharing setia haji bi umur banyak bi leolena lagi ya. Jung kau beri siwak ngamuk hentar, minta surban, minta supluk, tu rajoan bi biaya na haji ni setia, bi leolena bi selamatan aja noreng. Tapi tambah takut saya umur banyak serem ngerem banyak setek ngetok, tahu sahadan, tahu sah speaker, takut itu moreng. Tak sanggup bilon lena. Saya entar sang iba kule sang iba buja. Bimi berhenti ya. Nyari oleh lah kan. Kita usah bian pun tak usah. Ya. Tak usah rat melarat nyari tangan kasah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, man masya fi talabil ilmi khutwatain wa jalasa indal alimi sa'atain wa sami'a minal muallimi kalimatain aujaballahu lahu jannatain. Al-Imamul Masyarik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah bersabda mengatakan, man masya fi talabil ilmi, barang siapa yang berjalan mencari ilmu, khutwataini dutengka, tak banyak dutengka, wa jalasa indal alami sa'atain, hanya 2 saat bae tojuk ning majelis ilmu tak abid, hanya 2 saat, sesaat dan 2 saat, ning berapa menit. Wasami'a minal muallimi kalimaten, ngeding cuma oleh ning 2 kalimat, oleh ning 2 ilmu dari pengajian nikah. Aujaballahu lahu jannatain, maka Allah Ta'ala mewajibkan baginya oleh surga 2. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dabu, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada kedudukan Tuhannya, maka baginya jannatan, 2 surga. Ya. Berarti orang nyari ilmu kan kui matakok ke Gusti Allah. Orang nyari ilmu kelak kan kui makuat iman, kan kui matakok ke Gusti. Jalan ngaji.
Man masya fi talabil ilmi khatwatain wa jalasa indal alimi sa'atain wa sami'a minal muallimi kalimatain aujaballahu lahu jannatain. Oleh dua surga. Amin Allahumma. Oleh karena itu cak kasengkah harus beda sa'a, harus beda masya, beda ajalan, beda saja, beda pengatero. Terus dia pasti ya masya jalan. Dem masuk arep pokoknya jalan usaha. Terus sehat ta. Sa'a usaha asaja engkau terus sehat ta. Terus sa'a berusaha dengan sungguh-sungguh. Terus sehat ta. Dan dokter jangan minum kopi, lambung, darah tinggi. Tako ongku jangan serong minum kopi, ngiding bau nih yang kau letak terus lah. Karena dokter saya nggak mau pancet minuman kopi tambah sakit, tambah teki penyakit, norot ke dokter, tolong akan guringan rematik, tolong akan gulit darah tinggi, norot sara, kepengiran tak menorot, awas saya nggak maksiat bahaya, pancet jalan, ajik-jik, mececeng, padahal dokter etoro bi kulit sambian. Enggak ya, jangan makan ini, jangan minum ini, jangan konsumsi ini, makan ini, makan ini, makan ini, gedang guring, taule, kudu tuap, taule ngakan gule sambian, tahu tempe tok, ayo suruh tuap, main tuapan tok, mulai tuwa jebo, ngakan apa? Di sekejap ki, bisa masih orang tuap ki, sekejap ki, lihat tengerera, aku tak poos kemarin. Orang kono baca tak pati budak penyakit tereng kakanan nawa apa bute bohong itu apa sobung rat marat jada no minuman macam-macam nih tadi maki kakan mau lambe Masya Allah sobung penyakit lambe nih kan kakanan nawa baca anongku bentul bute pohong tela koko itu wap beri kopi wapo rato je lah bi kos ngokos rato nih kabonannya rato sara jadi harus beda masya beda usaha terus selamat masya wasa'a nah ini termasuk di antara apa fas'au ila dzikrillah tuli jalan mun sore Jumatan cak sama aja boleh ki ajualan pendapat Imam Abdullah bin Abbas hukum haram jual beli bareng adzan salat Jumat bahkan Imam Atha apapun bentukan mun ki berbuat tah ngakan ngenom tedung lainan ben selain as-sinaat nika kulluha kata beliau tahrumu haram hukum. Nah, maka siap-siap sebelum adzan ampun siap-siap rokok pate ngenom petotok empon ngiding adan sabe kapi tadi rokok kikirna lewat wah tak kikir ngarek gerek remah depan masjid benentar ke masjid nanang teranen orang rame aganggu dah orang ngedi sing dengan khutbah ya bener tambah oleh genceran tambah oleh tusah naudzubillah ya maka ilmu nika teka pun lah car kacir ngak nika ilmu nika teka pun lah ben saroban pun lah ben orang alim bulu manjin dengan ilmu sesekone nika tore lakone Jumatan peketeh ngaji nyari ilmu jalan sebener jalan tengkak kecuali tengkak nak bulu manjin dengan oleh genceran sekanan malebur ke dosa sekacir ngangka ke derajat. Masya Allah ya aneka mon setengkaan mon du tengkaan pah berapa tengkak bumi saya tengkak itu sampean bakal nyaksek kuaku ngarajan ning ngajunan Allah Subhanahu wa taala ya matur muga ilmu semanfaat matur muga kauluman jenengan pakenceng atengkak ke tempat-tempat sesae matur muga sokoh nika pagempang peringan atengkak ke tempat saya ridho dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin wallahu a'lam bissawab. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر وأنت أكرم تروى صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا وعلى الأهل الكرام الشرفاء والصحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليه وسلم. فإلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا أهل أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المفسرين المحدثين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عكسم والباقي المقدم جميع ساداتنا علي بن علي فخر الوجود شبوكر بن سالم وخاعق بن سالم ثم يقود بالشمس ثم يقود بالربان ثم زاني سن الشيخ عبد القادر الجيلاني وسن الشهد وزن الدين المالباري والمؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصوله ومفرم ثم إلى القطب الأنفاس الأحبي عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روح قطب الواضي الحبيب ثم قطب الباهر الجامع بين على الباطن والظاهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطاهر ثم إلى روح قطب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زل الهبشي قطب الملي الحبيب علي الهبشي وأصول ما فرم قطب الواضي الحبيب عبد القادر بن جن وحبيب الله محمد علي بن عباس المحمد مقدم مثل عبد الرحمن السكا ولاب المحضر وإخوانه ثم إلى روح الحبيب علي بن وحبيب محمد بن الحداد وحبيب بكر قرسي وحبيب شبط وبوتي والحبيب عبد الله الحداد بانقل والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا والسقا والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقيه والحبيب صالح صاحب التنق والحبيب مسن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار وهو محمد الهدار ووصل وافره
ثم الحبيب حبيب سالم بن عبد الله الشهاد بن حبيب أبو بكر الشهاد بن حسن الشهاد بن حبيب سالم بن عبد الله الشهاد وعثمان بن محمد بن شبكر بن سالم ثم إلى روح كي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته ثم إلى ركي عبد الله محسن بن هاشم رافي وزوجته وعروة الرسول وافره ثم إلى روح الجاد عبد الله وزوجته الجاد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركات وأسرار وأنوار وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة وأن نتغشى برحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسير كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير مستقيم تجعل وإن شر الضير ولندم أن الله سبحانه ويجعل قلوبنا خاشعة وأذنا واعية وعملا متقبلا وعلوما نافعة وأن الله يرزقنا ويوم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانه وأن الله سبحانه ويرزقنا ويوم رزقنا حلالا طيبا معنى حسنا ومعنى ظاهر وباطنا وعلى من أسلافنا الصالح مثل جلسنا وإنا وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.